dnevni boravak. Molim lijepo. Hajde, nosi ga. Dobro jutro. Svi spavaju. Idemo u Jelsu. Malo napravi džir po otoku. Parking nam je odmah ovdje. Dobrodošli u Jelsu. Idemo. Povijesni član mediteranske otočne obitelji. Tamo se ide prema super plaži, ali ima za šetat. Ovo su baš lipo sredili. Ali uglavnom sad ćemo vam ići pokazati još jedan super savršen smještaj koji možete bukirati na Hvaru i koji je baš unique experience. I ja bi se usudila reći, znam da se neki reklamiraju pa se čulo za njih, pogotovo na društvenim mrežama, ali ovaj je najbolji. Kaže Žile da je bolja cesta na basinu, pa idemo kuda. Moraš sve snimiti, da? Da. Oliver, kako je ovo kuća bez zidova? Molim lijepo. To je kamin, Oliver. Tu vatra gori, čuvajte se. To ti je... Ja sam odlučila istražiti. Aha, to je soba. Tu je vjerovatno zahod. Ne. Je li tu zahod? Tu je zahod. Zvuči mi kao da je to zahod od sobe. Koja sad seljanka, ne mogu naći zahod u sobi. A, iza. Uasti sto. Ok. 4 sobe. Ja sam uspjela 2 naći. Znači druge 2 sobe čak ono imaju sexy time odvojeni. Isti vis je tamo iza. Aha. Cijela kuća je podno grijanje, od tamo do vam gleda. I ovdje dolazi još sad dodatnog sadržaja. Pa sauna, pa džakuzi, pa bazen, pa... Ovdje da zamislimo. Evo ovdje zamislite. Saunu, džakuzi, bazen. Aha, ti si to već stavio grija. Idem ja onda po povrće. Malo mesa, ajmo. Šta, Ivan? Ovo je zahod. Ajme, kad se sitim Escape Hvar, rado ga se sjetim. Uglavnom prije nego što je Žiletova mater od ovoga pretvorila divan, luksuzni glamping, Žile je ovdje 2 godine zaredom zajedno sa ekipom organizira festival. To je bilo tako dobro. Bilo je ljudi s dicom i nije bilo samo adults only. I ta dica su se toliko zabavljala, svi su bili toliko opušteni. Baš mi je ostalo u prekrasnom sjećanju. Vrate se za uru vremena. Kako se zove ni desno od tog, zaboravila sam. Zečevo. Idi na Zečevo i nazad, aj. Kako je sve divno. Na prirodu, prirodni materijal. A šta da vam kažem, ugledajte se. Oliver se totalno oslobodio u kajaku. Znači, pokazala sam vam
staklenu kuću, dvor Pitve smo jučer cijeli dan bili. Mislim, moja videa ne mogu pisati koliko je sve to dosta dobro, a nisam ni sigurna hoće li moj vlog uloviti koliko je dobar i ovaj treći smještaj koji ću vam pokazati među najboljim smještajima na Hvaru. Vrlo subjektivno od mene. Ima svoju privatnu plažu, privatnu šumu, privatni posjed, privatno sve i totalni mir. Ja ne znam di je Oliver. I dalje mi je to kuća broj 1 koju ste napravili. Prva. Evo je tu inače. To je kuća. Pari Hobbiton. Oliver, to je kuća, nemoj se penja po kući. Unutra ti je kuća. Je li vidiš unutra krevet? Da vidim. Dnevni boravak. Ajde, nosi ga. Kuhinja za goste šatora. Wow. A sad idemo vidjeti šator. Ni ne vide se s ceste. Oba! What? Vasti sto. Pripremljena čovječe za goste. Vasti sto. Frižider. Ali ako je stalno puna ne treba je niti reklamirati. Reklama nula. Ali eto da znate da postoji jedan na Hvaru i jedan od 10 najboljih glampinga u Europi. Sad ću te zajebati. Letiš. Plaže Kaše. Svaki šator ima dole liberzaj. S platom. Zapravo ovaj glamping skroz povoljan. Nešto je skuplji u sezoni, ali ovako van sezone. Mislim da sam sad vidjela na Bookingu da je 165 € noć za dvoje. Mir, tišina, divota. Tako da bacite oko i na to. Škicnite. Staklena kuća je nešto malo skuplja, ali dvor Pitve su super povoljne. Dečki, jeste gladni? Jesmo. Pizza time. Kako vam je bilo u staklenoj kući? Super. Biće neka zabavica, olala. Ja sam manja stala. Sad ću ja tebi izrezati pa ćeš ti moći. Zima. Se idemo obući. I tu ćemo završiti naš dan. Hoćete reći Bog videu? Bog. Oliver, hoćeš ti reći Bog videu? Mogu pa me. Okej. Tu čovjek, mi go kolje